Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizim bugünkü taqirimiz usul meselesi. Bu usul boy daret degeni. Yerli zayıfta birin-birine qo'shilgan kezinde nemесе bir adam ihtilam bo'lib boyangan kezinde және ayol kishi hayz nifasdan tazargan kezinde farz bo'ladi. G'uslning farzlari uchov. Ol birinchi og'izni shayqov, g'arg'ara qilib, ikkinchi murunni shayqov, murunni ochib, so'ng uchinchisi bukul denaga suv yetkizu. Buni o'sha g'uslning 3 farzi bo'ladi. Endi g'uslning sunnat bo'ladigan sunnat amallar bor. Sunnat amallar masalan jandagi birinchi najas degan yerlarda juu, so'ng keyin borib qo'lni juu, keyin borib daret alu. Odan keyin masalan sol jandagi har bir juvatan yerlarda 3 retdan juu, masalan og'zni 3 ret chayqab, murunni 3 ret chayqab, bukul denaga 3 ret suv yetkizu. G'uslda masalan jani juma kuni qo'yinib bor g'usl. Sunnat amal deydi. Ne uchun desa, jumada ko'pchilik jinolat, so ko'pchilik jinolan kezinde adamın üstünden жақсы is çıkıp dursun. Aldındağılarga üstündeki mesela ter nemese başka isminin ziyan yetkizmesin. İslam dini adamzatta her daim oslay terbiyeleydi. Tazalqa terbiyeleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "En-nezafetu şatrun minel iman" degen. Tazalıq bu imanın jartısı degen. Bu dareti жоқ adamlar yani osıl başıp olan adamlar Kur'an'da okuğa olmaydı. Namaz okuğa olmaydı. Сол себептен мешітке келген кезімізде, біздер намаз оқуға келген кезімізде әлбетте ең бірінші бой дәрет болу керек, сосын дәрет болу керек.